Pea koto utai ai whawhalanglangi o ahoni, Polutele, toi halamaka, peko ia iloa ko taim wholau. Whapaapa make he tu ai kātuanga ni kau likoloti. Pehe ke he komisiona e potunga oe, kau ofisa o no kotoa, pea pehe ke kau whakahawhi kotoa pehe ke kia ki nao tolu e tōtou noa o ku nao tāna tuunga i he ahoni. Whātau kei e polokala mai whakahoa tuia e Michael tui tupo. Tapu ki awhia e lau maria madori o taulo tolo tonga. Tapu ki he kere o kalauni. Tapu ki he tui o tonga. Tamaka tupo ono. Mai taine kuini. Kuini nana sipau. Moi whare o hā moi o fo. Wa tapu ni ke pare mia o tonga. Mai ne kau minista. Tapu ki hoi ke whanua. Tapu ki ha mata pure. Tapu ki kau whawhonga muri kotoa pe. Kau ngā kau e whia whakaloa koini. Tapu ki minista polisi. Tama jafi mo ngani mia whawhukwha at tonga. Paula piveni piukara. O tapu ki komisiona polisi. O tapu ki komisiona e tama jafi mo ngani mia whawhukwha at tonga. Tapu ki kau ofisa komisiona kotoa pe. Mai kau ngā ue. O tapu ki tarikita ifi. Mo e ifi ai polisi tonga. O atane whakatapu. E kau tāma te awhitutu kotoa pe. Kau ngā kau he pangai o ifi awhikoni. Tapu ki ngahi mātua. Ado e whakatapu ki he pure. Mo kau ngā ue whamawhola ata. Pea mo e rea. O atane whakatapu makehe. E whanau. Tāma te awhi ako ako. Polutele Kaho tui halamaka. Whikataha nima e wā tāma te awhi ngahi mea whaku whātonga. Tapan whoki e whawhangangangi. Ia ko sea ia kātoanga whiawhini. Polutele Kaho tui halamaka. Ka tā moku e whakataula matu e tau polo kalama. The Honored Paul Minister of Police, Fire and Emergency Services, Guests of Honor, Ambassadors, High Commissioners, and distinguished guests. I have been bestowed the honor of being your host for today's program. Therefore, I no longer wish to take up more of your time, but I will kindly ask our service chaplain, Reverend Semiskaba, to please lead us with a word of prayer. Malo. As we acknowledge the presence of Almighty God in our midst, and for the benefit of non-Tongan speakers, let us sing hymn 427, Whawa Whitu. Ngāwe tangata, ngāwe hawai pō, o ai whakahawe, o ai mālolo, o i pēta mao i hanga ngāwe rewa, a pēke pongpongi o ai momohea.
verse whakausi, sio tangata, sio ke amui atu, ai mea te ki lo ka tae tapu, sio he futotongi, sio he malolo, oi, tangata oi, ko hawai po. The bravest things the firefighter does is to take oath of office. Everything else, it is in the line of duty. Our scriptures comes from the book of Romans chapter 12, verses 1 and 2, and 1 Corinthians chapter 9, verse 23 to 27. That asks the Polutele Kaho to Halamaka Group 13 to read it out for us. Maro. Whawharangilangi papehege e minister punu ngawe. Ko taha ene ngahi moni I whakaulunganga o ko whuak mai whanau koen ke whakaanga tatau ai ngā oe o manake nau whai pa moe whinangalo o tua. Ngā oe ko ia he kai siofi e ahata pe o ku ofi mahata te nau whai tau lelei ai whatongia I he tūkunga katoa pe, I he taimi katoa pe. Kono whakalunganga tāu ia. I would like to take some few reflections from the Romans chapter 12 verse 2 which states, "Do not conform to the burden of this world, but to be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Pake oa na tuku ke whakangata tau ki mōtolu ke māmako e ni. Ka tuku ke whaia I peho mou liliu. Whakawhauho mou atamai, mou siwio ilo, pe koe haa e whinangalo o tua. Ai mea o kulelei, ai mea tene hoi fuai, ai mea ko hawa. The verses challenge us to not simply plunge in with the world's values, behaviors, and thinking, but instead to actively choose a different path, one that's aligned with God's will. The key to this transformation is
through the renewal of our mind, which means filling our thought with God's truth, His word, and His perspective. The verse emphasizes transformations, a deep and lasting change that comes from within, rather than simply conforming to external pleasure. The renewing of our mind is achieved through actively engaging with God's word, through prayer, worship, and seeking guidance from the Holy Spirit. Let us pray. Eik lelei, ok maulau lelei ke hawhiona, ok tuutai ho lelei. Lelei goia ku kei lan mata e toa niu I pangai. La goi fua. Ai hau ho mau whanua, mo ka hau ho mau whanua. Ko lelei goia, ok whakakoloa ai, ai hau whanga koen. Ek minista e Potungawe, whawhalang langi. Komisiona ba mo ne Potungawe kau tahi whanau. Ke mau whe whakamoni aki, ai tūtai a lelei a whiona. Mau hen ke whakamoni, ai kōna ko whai he whanau koen. Hala whanonga, whaingata. Ke whakakainga ki ai ba mo ngāoe, o nau amanaki ki ai. Nā ke kamata, paku ke whakaosi, paku ku teu ho I vlahi, ke whakakoloa ki whanau koen, ke nau whatongia ke ngāo e whaingata koen, ke mo ia kakai, pa mo e koloa e kakai. We ask that you take care of all firefighters who are putting their lives on the line of protect people and property. They are mothers and fathers, sisters and brothers, grandchildren, friends. They often put themselves into difficult situations, sometimes even facing grave danger, to save people and property. Eiki mau whawheta I lahi. Koe mo ui ku mau whakakoloa aki. Koe kaha ue ne whanua. O ku teu I whakasino whakatamai. Ka mea te pū e mau whakaurunga ngatau whakalaumahari e. He koe koloa tae ngata. Kono whakaririu e mau whakakaukau. Ke whakakaenga pa mo e whinangalo e a whiona. Koe whahinga whotu tau ngau e whikalerei ia. Te mau whai, loto veke ha mau whatongia. I he whai ngofua mo he whai ngata. I he iai hataha mo I kai hataha. Ka ku ke takoni ho mau whakaurunga ngā tāu. Ke whai ngamari e ai mo ia ka kai pa mo e whanua. Tāpo aki mai e whatahanga koeni. Pa mo e toi ngai halawhanonga e aha koeni. Ia si sukalaisi ko alo mau whamoi. Amen.
Poro veo mea whawharanglang. Tangata iki minister e Ponga Awe. Now, I invite the Commissioner for Fire and Emergency Services, Bian Whakonakai, Tihalamaka, to officially welcome you all before Officer Commanding for Training and Development Department, Feto Kaitoki, to give us a brief outline of our recruit program before we move on to our program. Malo. Tapa moe a whio o tua i o tau loto ngā. Tap ki he tamatui king tupo won. Tap ki he taini kuini na naspau. Tap ki he pirinis kalauni tupo to u kalal. Ka umae ho eki o e whonua. Tap moe whawhalanglangi. Koe polokalama e ahon, Polutele Kaho tui hala maka, ka koe pataloni e kau tāmate afi ako, liguluti, whikatahanima. Tape moe minister o e potunga e tāmate afi, o mea whakawha Tonga, ona Paula, piven piukala. Tape moe kau whawhonga katoa pē, me ngahi whonua, Muri, o tau kau whakataha i e polokalama e ahon. Tap moe tātai whaifukau, kau maa hatak lot. Tap ki kau ofisa tāmate afi, maa lolo, tau kau whakataha, mui nau tolu he ahon. Commissioner of Tonga Police, Shane McLennan. Pehe ki he tokon komisiona o e pirisone. Tap moe kau CEO, kau tare kita. Kau ngā ue ai purea ngā. Tap ki he kau tokon komisiona. Kau komisiona. Kau ngā ue pot ngā e tāmate awhi. Pehe whoke whatap ma ke hen. Ki he mātua. Mo kau tau whanau, mo kau whakataha mai, ki ono kātoa ngā, maalari e aha koini. O te whakatapa ma wahi hen, ki kau tāmate awhi ako, Polutele Kaho tui hala maka, whikataha ni mā. E potungau e tāmate awhi, mo ngahi mea whawok whaa ato ngā. O uhi ngai, e tau whakataha mai ai, i e whiawhini. O tau whakatahataha mai e ahon, ke tau whaironga. E lawa i kakato, e whanau rikuluti, Polutele Kaho tui hala maka whikataha ni mā. E polo kalama ako, ma e kau tāmate awhi, ako, ki he tau wanoa wani mā. O whakawhiawhia, ma kehe ai potunga awe, e koi rikuluti, toko lahi taha eni, o hū mai, ki he waa tāmate awhi. Koe toko tolu ngō fūru. I e taim pēta. Aia koe tamaik whewhine e toko whitu. E tamaik tangata e toko ua fūru mātoru. Ko nau lawa i lelei, mo i kunai. Ai whanonga whainga taa, i e waha taim koe ni. Nei kamata i e tau ko si a no whuaki. Koe whalang, ko hono whakahingoa, o e tō wako rikuluti e potunga awe, ki e kau taki, mo e kau holomu, i e whakahoko whatongia, ki ai e tai lelei e ahoni, e whakawhalanglangi. O kou whia ke tai lelei hene e minister, e tāmate awhi mo e mea whakahoko whātonga, ona Paula piven piukala. E fōfua polo kalama, ke tau kau whakataha i mo wheitu una. Piak mauongo, lang ia, koe uhi, ko mea mai e ahon, koe poupou, ki he lawa mea, ai whanau rikuluti, au potunga aue.
O kou fia lah, ke tai lelei, e tala whekau lah, Lusila, His Excellency Matthew Howell. E he ke kau whawhawhonga, me ngahi pureanga ki muri, o tau kau whatah, i o au kātoanga e ahon. Kua hoko e nau pou, me ngahi tokon, ke pureanga, ke tupulaki ai mo whakalakalaka ai, mau whakahok whatongia. Taku ia lota honga moon, i ngahi tokon ko toa pe, me ngahi tau ko mari watu, wa umai ki ahon. Tai lelei hen, e komisiona polisi, e foki he tokon komisiona prisoni. Kau taki, kau tarekita, ko kau fofonga me ngahi pot ngaue e pureanga, o ki nau tolu, me ngahi sektoa tau taha. Pehe e tai lelei, e tātai whaifkau. Koloa ia mau pea e pot ngaue whaifkau, pehe ki he whanau likuluti, e ngahi pou, whakalau maarie, o hi ko e pore o e whatongia, ko whakawhatongia aki e kau ofisa, e mau whakahok, mai kakai e whonua. Kau whakataha hen, ka mwe kau ofisa tā matiafi mālolo. Ak nau tolu, na nau kamata mai e whanonga whaingata, e ngahi tau ko hiri. Lawe monua e potu ngā ue, whakawhia, o mou mea mai ke tau, kau whakataha i hono whailonga, e whanau rikuruti, o nau viritaki, ke hoko atu e whatongia mamafa, nā moufu e sia. Mau tai loto maa whana, e ngahi mātua, ma kau tai whanau. Tau i hen, ko toa i e hon, ke whakalanglangi, au mou whanau. Ngahi toko ua, tō whaafini, tō ngā ane, hoa, ko tuku pāe nau mo ui, ke hoko, ko toko taha tāmati afi. Ia honi o tau whailongai, a maka maire mau inga, ko au sia, e whanau tangata mo whiwhine, e toko tolungo fulu. Ia potunga e tāmati afi, o ngahi mea whakawhātonga. Ia honi tau whakamo oni whakataha, mo ni ihi, o whakapapau mo fuakawa, e tau tariui, e nau mo ui, ki ngāu e mawhatukituki, o tau whakahoko. Ko tai lelei ki mautolu, ko toa ki e polo kalaman, e ofa ke tau kaua e iki, e polo kalama e ahoni. Guest of Honor, Honourable Minister of Fire and Emergency Services, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, colleagues, families, friends, and most importantly, our graduating recruits. Malo lelei and a very warm welcome to you all. It is in distinct honor and privilege to welcome you to this significant occasion as we are gathered here today to celebrate the completion of our recruit Polutele Kaho Tuhalamaka number 15 cohort's 4 months training program. This cohort marks a significant achievement for Tonga Fire and Emergency Services, as it is the largest cohort for the ministry, with 30 recruits, 7 women, and 23 men. Successfully completing this rigorous 4 months journey, we celebrate their resilience, determination, and growth. It is a beginning of a noble in service to our communities. We are honored to welcome our Minister, Honourable Paula Piukala, whose presence and unwavering support at this recruit completion ceremony has truly distinguished this occasion. Your leadership has been instrumental in enabling us to address the challenges we face and to work towards a safer Tonga. We are especially grateful
to the members of the Diplomatic Corps for accepting our invitation, and for ongoing support and cooperation extended by your respective nations. The partnership we share with the Australian High Commission, New Zealand High Commission, Japan Embassy, Chinese Embassy, and JICA has been invaluable in enhancing our capacity and improving fire and emergency response service across Tonga. Each time you grace us with your presence at these occasions, we offer this small token of gratitude for your ongoing contributions, whether through facilitating training, opportunity, both local and abroad, generously donating much-needed equipment, or providing countless other opportunities for our humble service. I would also like to take this opportunity to extend a warm welcome to my fellow commissioners, Commissioner of Tonga Police, CEOs, deputies, and representatives from our neighbouring government departments, and those from the private sectors. To our retired fire officers who are with us, those who blaze the trail before us, whose courage, resilience, and unwavering commitment have laid the very foundation upon which we stand today, welcome. I extend a particularly heartfelt welcome to the parents and guardians of the recruit number 15. Your presence here today not only honors your recruit, but also reflects the strength and dedication of the family behind every great accomplishment. We welcome you all. To the members of the Tonga Fire and Emergency Services, the Commission and non-commissioned officers, thank you for your dedication and support towards this recruit. Today, we celebrate a significant milestone as recruit Polutele Kaho Tuihalamaka of the number 15 cohort officially joined the Tonga Fire and Emergency Services family. You now stand alongside a long line of dedicated individuals who have served this noble profession. We are incredibly proud of each of you and excited for what lies ahead. Thank you for taking the time to join us today. Your presence today is a reflection of the collective spirit of cooperation and friendship that binds us together in the pursuit of safety, resilience, and service to our people. May you enjoy the program, and may God bless each and every one of you. Malo Aupito, thank you. Le dalia o e katoanga o e ahoni me he komisiona o e potnga o e tamateafi mai mea whawhokwha. Kore whamore atu whawhiwhalanglangi. Mo eki minista, kai tōmoa e whengmari e goni ke u whai atu ha ki whamatalanga aue, ko hawa viu, ai rikuruti, hono taha nima, ko Polutele, Kaho Tuihalamaka. Guest of Honor, Honorable Prime Minister, Honorable Paula Piven-Piukala, ladies and gentlemen, it is a both privilege and an honor to stand before you today as we mark the successful completion of the first phase of Polutele Kaho Tuihalamaka Recruit Firefighter Training Course number 15. Today, we celebrate not only the hard work and achievement of our graduates, but also the collective commitment of our nation to building a safer and resilient Tonga. This event marks the completion of 4 months
of hard and difficult training that has tested the endurance, strength, and dedication of every recruit before us. It also marked the beginning of an important new phase as part of the recruitment journey. This recruit will now embark on an 8-month job training assignment at the various fire stations across Tonga before their confirmation as full firefighter. The Polutele Kaho Tuihalamaka recruit began on the 28th of October 2024, bringing together 30 individuals who answered the noble call to save our nation. Amongst these 30 individuals were 7 women and 23 men, each bringing unique strength, perspective, and skill to this recruitment. Your journey has been testament to your determination to make a difference for the people of Tonga who depend on the life-saving work of our emergency and fire service. For 4 rigorous months, spanning from October 2024 to March 2025, you underwent demanding physical challenges, intense mental preparation, and technical training designed to equip you with the skill needed to respond to emergency. This training required more than a physical strength. It demanded resilience, teamwork, and unwavering sense of duty. Training program consists of 8 core courses, including fire principle, road crash rescue, search and rescue, fire act, leadership, discipline, Bible study, physical, and foot drill. These courses have equipped a recruit with knowledge and capability necessary to handle emergency with precision and confidence. Beyond mastering technical skill, he also learned how to work as a cohesive team, trusting each other to face challenges head-on. You were taught the value of selflessness, leadership, and adaptability, quality that will define your service in the field. As part of your recruitment, the next 8 months will see you assigned to various stations for job training before your confirmation as full firefighters. This hand-on experience will further hone your skills and prepare you for real-world emergency, ensuring that you are fully equipped to save and protect the people of Tonga. While today's celebration focuses on recruit, we must also recognize those who have played a vital role in shaping their success. To our donor partners that has generously contributed and have made this training program possible, your support has been instrumental in providing the necessary resource, training, and equipment to equip these recruits with skill they need to serve our community with excellence. To the Tonga Police Service and the Government of Tonga for your unwavering support, your cooperation has provided valuable opportunity, allowing the custodian of Tonga to secure meaningful employment and fulfill their critical roles in nation emergency response. To the trainers and the instructors of the Tonga Fire Emergency Services, your dedication, patience, and expertise have left a lasting mark on this recruit. You have not only imparted technical skills, but also instilled the value that underpin the ethos of Tonga Fire Service. Your commitment to excellence ensures that our recruit prepare to face any challenge with confidence and professionalism. To the family of the recruit, today is also reflecting your sacrifice. You stood by your loved one during this month of training, offering unwavering encouragement and support. Behind every recruit, a network of people who believe in their potential and cheer them on through every trial and victory. This moment belongs to you as well.
to the recruit of the Polutele Kaho Tuihalamaka, recruit number 15. Today, you join a noble tradition of service to the people of Tonga. The uniform you now wear symbolizes trust, responsibility, and sacrifice. From days forward, you will be called upon to respond to emergency, to save lives, to protect property, and to stand as a symbol of hope and safety in time of crisis. The path you have chosen is not an easy one. You will face situations that test your courage and your strength. But remember this, you are not alone. You are part of a team, a brotherhood and a sisterhood, bound by shared mission to serve. Lean on each other, support each other, and together you will achieve great things. As you embark in this journey, I urge you to continue learning and growing. The challenges you face will evolve, and so much your skill and knowledge. Stay committed to the principle we have learned during this training: discipline, integrity, and service. As we celebrate the achievement of Polutele Kaho Tuihalamaka recruits, let us also reflect on the significance of their roles in the nation's resilience. These graduates represent the future of Tonga fire emergency services and the continuing safety of our community. To our recruit, knowing that the nation is proud of you, you are grateful for your dedication and inspired by your commitment to saving others. Congratulations on this milestone, and may you carry the spirit of service and excellence with you all that you do. Whawhiwharangilangi. Ignista ko le peke u whahoko mua e whamatalanga au e koeni. Ngai proklama ko e rikuto no tahani ma. Peko e rikuti Polutele Kaho Tuihalamaka. Rikuti tamate awhia ko ako whika tahani ma. Ko e rikuto no tahani ma nei kamatai e ahua walo o katopa. Wanoa ua whaa. Nei kamatai e toko taha tamate awhia ko ako. Iene polo kalama oriente i sini wike e ua. Peko ono whakatau ke ia e toko taha pore ngāwe ke urunganga, wena tula, o whahinga ngāwe ko ini. E ahongo furu o Novema wanoa ua wha, e whakapapau iai e toko tau noa ko ini ho nauloto ke nau hoko atu ke polo kalama ho noua, ko recruit Firefighter training course ke mahina e wha. E ahoni, ko e tau whailonga ia e kakata e mahina e wha e ako tamate afi, ai recruiti Polutele Kaho Tuihalamaka. Ko mahina e whawhainga taha eni ki a taha ku pore ki he ngā aue. Whakatāmate awhi. E ko mahina e wha eni o whaia hono te si, ho kātaki, te si, ho tuunga malawa, pe moi fitness e toko taha tāmate awhi ako. O nau tau, ke nau hoko ko toko taha ngā aue whakasewa niti, ke tari ui, ke kakai oi whonua. Neongo whailonga e kakato e mahina e wha malo. Kau tau whailonga e aho ni mo e pok fo'ou. O ku amanaki ke hokat ki ai fua whatongia e rikut hono tahani ma. Ko amanaki ke nau kamata ngāue ke tariui ke kakai oi whonua. E kau tamate awhia koako ko nina e hulu neha whanau whiwhine toko fitu. O kau tamai e ke o toko ua tolu. Anau tari ai ui mo e pore ke whatongia mahau inga koini. Nei kai ke pūri. Koe kau wako koe nina iaha nau ngahi mālohinga mo ngahi malai ke kehena nau me whiri ki ai. Kana e honga ia e pot ngāwe e nau tari ui. Kana e lau ia, koa whainga maari e ke teu e ki nau tolu. Koe si o fia, ke tokoni, ke kakai o whanua, e taimi, e hoko ai vela, e ngai whatamak whanatula. Koe ngahi le soni na e teu e pot ngāwe ke whakakato ai ako koe ni. Koe ngahi le soni te fito ia, kua pau, ke whakanau ake e toko taha ngau e tāmate awhi. Kai toki malawa, ke ne hoko, kua tangata, pe whewhine, tāmate awhi lelei. Koe ngahi le son ko nina e kau kia e ako, ke ulunganga o e vela, moi vai. Ako ke whakahauwhi, hataha iha whakatamaki e halapure anga. Ako ki hono ngā ue aki, ai lori, moi pamu. Ako ki he lau whakatamate awhi, vela vau, maia, tuunga, ngā ue ake te lere tio, kai pēke whamaro i sino. Pea moi ako ke fuafua toko ni, pe koe first aid, nei whakahauko ia, e society kolo skula Tonga. Sino e mea,
Nei kai tuku ai whakaama komisiona mo I kau taka I potunga ue. Ke fofoai, pia ka mata anu whakahoka lesson leadership mo discipline mo no toi whakamalohia a lesson toi tapu. Ko ngā lesson ko ni, ngā lesson ni anai hoko, ko hamaya lalo ke poupou mo whakamalohia ngahi makaturiki nai whakatoka e pioneer. O ki potunga ue ko ni. Ai mo ui, whilau. Ngau e whakatimi, kalango fua, pore ho kakai, pore ho watongia ke kakai o whanua, pe mo ui ma teu. Ko ngahi polo kalama rikluti, nei whakatau mua pe ia, ke whakanau ake ai ki tamasi, mo ki tahine riklut ko toa pe, aki ai ilo, mo I tau kei, mo I poto I ngā ue whakamata te awhi. Ko I ahoni, ko I kakato ai mahina e whamalo no teu e toko tō noa ko ni. Nei kai ko riklut nei whaingo fua. He koe whenga, ke liriu, he ununganga ke he toko tō noa ko ni, ke nau tui, ai teunga pe taha, ko tariui ke kakai e whonua. Taimilahi nei tūtū tau whape ana tūla. Vela e la e ho ata a pongpongi. Whamalo sinobo I mawahi me I api. E whaingata, o hala whanonga, me ngahi programa e rikuluti, o hoko ai, ngai porefo, una nau whitau laki mo ia, lolo tonga o hoko ko tamasi mo I tahine rikuluti. Kene whakafuo, kene whakaulunga ngā I koe, ke mahu inga, yo whatongi ia, whakamalohi a koe, ke malawa, o tariu rei, ke ngai ui tokoni, me kakai o whanua. Nā ke fo, nā ke kāte kina, nā ke kātaki. Tala noa ia matai tofe mo ia mo mahu inga, o I kai ke mau ia tahi o nonga. Ka kuhanga e tangata whaama o whakaili, e ko ngā tahi o toka tāmaki, o kumakamaka. Ta ko no tala no kuhanga e tangata whaama whakalawea, e pia nango laku kia ni one, mo mea ko toa pia kui kai ifo ki he mo uinonga. Ka kuhoko, e whipare kina e whaingata moi one moi makamaka au e tahi, ke ne whakafuo, mo ne whakangingila, e matai tofe ko ia, ke mahulu atu, no mahu inga. E aoni, ko ke kuna, ai pore whaingata ko toa pe lolo tonga o recruit mahina wha. Pe kua whalala e komisiona, mo I potunga ue, ko ke mateu whiunga. E kau tangata mo I kau whine mui ko ni, ke nau tariui, ke kakai o whanua. Ko whakaata ai ke hoko atu e nau proklama ako, ke nau ngau e mahina e walu, o whakamalu, e he waa tariui ki tua, pe koe operation ni. Te nau ngau e mahina walu ko e ni, e ngahi waa tamate afike kehi tonga tapuni. Nau tariui ai, ke hui tokoni me kakai e whanua. I he lolotonga e ako ngā aue ko e ni, o kuhanga e ki tamasi, pe koe ki tahine rikuti, o whakamanatu, o whakahoko, o whakalakalaka I mo whakalahi ene ilo, I he nā usia tonu, ai whainga ngāue ko ni. Lolotonga ia ke whakahoko pe e waa, hako e potu ngāue hono whatongia, ke whakakakato a ngahi training whakatamate afike ke lolotonga e mahina e walu ko ni. Pea kakato ia, ko e lava e mahina e tahaua, hono teu, ai toko taha tāmate afi, ke ne hoko, kua toko taha tāmate afi, kakato. Rikuruti o Polutele Kaho tui haramakoa, e ahoni, ko ke tui, ai teunga, o e toko taha tāmate afi. Ko teunga, o e kātaki. Ko teunga, o e ngau e whakasewaniti, pia ko teunga, e amanaki anga, ke kakai o e whonua, e ala ue sia, he ngau e ai vela, ngai whakatamak whanatula. Ne ongo koe ahoni, kono whakailonga e ikuna e whanau rikuluti, ka ko ikuna ko toa pe, na iai e kakai na nau tuu o nau tua, koe pou me whakalotola. Ke pure anga me potu ngāwe, he whainga maari o lai ve hako tupo e whonua, o nau pore, ke whatongi ani. Ke potu ngāwe polisi atonga, ke whakawhainga maari e ngahi nau, no foanga, whare ako, mala I tuila, o malawa ke whakahoko e rikurut ko ni. Ke kau whai ako toko ni, whaiwhikau, ho mo ke I pou ke whakaivia, whakaurunganga, mo whakaeloto, ai whanau rikuruti. He taimi whangata, ne whanonga ia he rikuruti, Polutele Kaho tui hakamaka. Ke ngahi mātua, kau whanau,
Ne kai pūri, ho mauloto, mo amanaki. Ne ongo na si e taime mai na e whākoni, ke whelongo ake i moho tama. Hane hange hapea tau tama e ongo mai ai lotu, mo e huwhi ai whamiri kotoa, ai toko tau noa ko ni, koe ahoni, koe aho ia mautolu. Ke kau spādeni, e toko tātolu na e whakawhatongia ake e ako, lehi tau he tau whanau he maina e ne whamalo. Na e oko ngau e oswerenga, ho mate aki. Na e oko homo toko ni ke i mānua e waka o rikluta ni maa. Ne ongo tikai kakato, ho tau whatongia, ke rikluti, Polutele Kaho tui halamaka, ka kau ai vai ua, o ngāwe, o hinga pēnā, mahuluangi ho mou loto ake tau ngāwe, mo talang ofua, mālo e ngāwe lai. Eki minista, aho nei mahino e ke motuani, ko tūtū nei kau take pot ngāwe ni, ke ui, te whakalaulau noa, ai rikuto na tahani mā, ke fuafua komisiona, ko fuafua pureako, ko paionia, na ne whakatoka e hala whanonga o ki pot ngau e si mo vai ko ni. Pea mahino ke motuani, ko rikut ko ni, ko rikut e kau paionia, ka koe kau matea ki li oa. Iyo, hanau situ o mo siake e ngeia mo lang e ngau e na ana wanga maheni mo ofai. Ka nau tuu, ko hono pore, ke whakotu, pea aloi, ai ngau e whakatama te afi, i whanua koe ni. Ongo e waa ngau e, ai mawhatuktuke ai manaki ke whahako ai rikruti. Hono tahani ma, e whai ai whaka a naua, o tua, hānai, ai me ai waako, e whai. Koe paionia eni na ane keri, na ane whakatoka, ai ngai makaturi ke ai pot ngau eni. Pea whai le vai whainga, aho waa ngau e nista, ke turi fua e whakahako whatongia, ke ngai tefitoi tui, na e mate aki e paionia koe ni. I o he kui kai kua ngau e na e whaingo fua e koe whinga ke hoko uka mea e lopa. Tala noa historia he whinga tā whaahau ke ne whakatoka e merino. Pea moe lotu, koe makaturi ke ai whanua koe ni. Hau ke ha taimi, hongo e tā whaahau e i kuna hono whiri. Wholawa tā whaahau ki eua. Kore ki a kau whana. Taritari lere e kau whana. Tānge, tā whaahau. Foki. Kai whakaeke he kai konga kau ke nau tuk wholau atu. Tari maari e na e whae tā whaahau. Kau whana. O ku kihe e taimi, pe tōnga koe ni o kui kai keu ke whie mau. Ha konga kau, kau kou whie mau pe ai toa. Peo tala noa ai ano whiriwhire kau toa koe ni na e laku pe ki tahi. He tua whaanga pe whikau ke nau kakau. Taha pe e hau ke karia, taha ia e whulau ke tokoni ke tau whaahau. Koe tala noa ai a ki hono whakawae, e whakawhi whakalanglangi ai pot ngau e koe ni. Na e lahi pe kau tāu ia. Na e lahi pe mo konga kau ia e nista. Kana e whiri. Ia toa mai ha taha kene whuatu. E pot ngau e koe ni. Koe toa mai pe e toa. Ka hono tala pe e nei kai whe mao ha konga kau. E kai whe mao ha kau tau. Ke nau whaka wo. Kana e whiri pe e toa. Pe toa mai e toa. Koe tala noa ia. Hono rii ki tahi. Kau toa koe ni. Kau toa koe ni nai toko tahaua. Pena e whipare kina ki nau tolu, e ngai peau keke o hala whanonga. Kai whakawhitai. Na e hoi fua a sioma ne takitake e wholau e kau toa koe ni o nau hake ke whanua. Ia ahoni, o tau toi, e tau whakamalu, e ki fua kau na e hanga e kau helo o tomi e tahiwa fitwalu. Pena e whakairi e tau e whanoa kuohiri. E ne ilo, whakapapau, koe rito, mo e aka ke ki fua kau ko ia, e tupu, pe e hoko, koe amanaki anga, ke kakai oi whanua, ke nau malu, ke nau hao, pe moha tokoni, e ngai whakatamaki oi vela, mo ngai whakatamaki whanatula. E nista, kono teu ia e rikruti, Polutele Kaho tui halamaka, e whaihono whakau lotoa, ke ri aki mo ui mo i mate aki whanua e kau toa, na nau whakatoka, e ngai makaturiki, o pot ngau e tāma te awhatonga, o tau eni, whanoa, o kei mā anu pe, ai waka, ho pot ngāwe. Paka ono teu pe ia rikut Polutele Kaho tui halamaka ana, laku pe ki tahi, pe nau kakau. Te paki mo ngahi whaingata o poloka ama i rikuti he mā hina i ne wha. Tau tōu si o ke kamata ngā,
Nai tawhia e ka upore whatongia lo lotonga e whunonga i riku tahanima. Kai whakawhitai. Nai toa pēa e toko tōu noa koe ni ke nau tōu. Pēa tūku. Ke whepare kina ki nau tolu he hahau e pongi pongi. Koe uhi. Koe nau ilo pau e whakafuo. Ka mono whakangingila ki nau tolu. Ke hoko atu. Ai whakahako whatongia. Ke kakai oi whonua. Whakawhe whakalanglangi. Ko e kautoa ane tō noa ko nau hake ki uta. E nei whepare kina ki nau tolu he ngahi whaingata he mahina ne wha. Kai e ahoni. Ko nau hoko. Ko ngahi matai tofe mahu inga. Ke pot ngaue. Peo nau tari kakato nau pore. E nau fuakawa. Te nau ngaue whakasewa niti. Ma e kakai oi whonua. Pe ahoni whakawhe whaklanglangi. Ko kautoa eni. Na e teu i he mahina e wha. Ko nau tau. Ke tuku atu e ke minista me mo komisiona. Ko nau mateu, ke tari ui, ke kakai, oi whonua. Whatau wange, pe mo klesi, tai whiriwhiri mānako e otua. Kene kei tāpua ki mai e wheituona, whakawhiwharanglangi, mo mai haiwi, ke wheituona e minista, pe ke hifo ene kelesi, ono fo ia, he tau kātoanga he ahoni. Malo abita. Whetoka i toki a koe ofisa i une toka ngai ki nai likuluti ano tānima. Likuluti a kako ai pot ngawe. Honorable Minister of Police, Fire and Emergency Services, High Commissioners, distinguished guests, I wish to now present to you all skills demonstration video presentation of our Polutele Kaho Tui Halamaka, record course number 15. This video demonstration will give you a brief look into the four corners of what they are taught specifically, taking pride in their work as a firefighters, being prepared, teamwork, and lastly, discipline. Malo. Before it's too late, serve another person from the heart of their faith. They will need to be ahead, and here the weakest out, and quickly and efficiently to put the fire out. I want to feel my calling, to give the best in me, to guide my every neighbor, and protect their property. And if according to your will, I have to lose my life, please rest to connect in heaven, special people in my life. Love it.
video ia pe ko ngai ata whakatata haia. Ne tau tō kau whata moia. Okay, Mayor. Now, I would like to take this opportunity to humbly invite Honorable Minister of Police, Fire and Emergency Services, Paula Piukala, to please present the certificates for our recruits. Malo. This is a moment to recognize and celebrate the dedication, hard work, and outstanding achievement of our recruit from the Polutele, Kaho, Tuihalamaka recruit program. So without further delay, let us begin the prize giving ceremony. Please join me in congratulating all of our graduates for their remarkable achievement. For Moimoi, ko e tau ngai pare e kamata ki no ui ko e ketkori uluaki ko no lava ilele ia e le kluti tani ma ngai Steve Katie tamate afi fataha e mo Steve Katie first aid ko ku uia pe ko memore lava mai ki mua le kluti Firefighter wangea wanima maloni mafire o langi Ofu, whare vai wawau, uia pai, angaha e ua, niu tō ua, kolonga, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, uo ua ano, mirika, whiawini, tonga o ne vai. O ua, whanganonu haapai, haafewa, wātuu, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, uo ua fitu, miringia a nau. Wharewai wawau, o mua nomuka hapai, whahepa tonga tapu, pangai eua. Likoloti, Firefighter, uo ua walu, sione maluafu, houma na butoka tonga tapu. Likoloti, Firefighter, wangea wahiva, Lola, Keiti, Kaihau, maufanga, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, ua tounoa, Miriami, Pau, Similai, Kofe. Koulo, Hapai, Nukunuku, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, ua tolutaha, te vita, wharingamesi, fulauhola he lotu, tuitupou. Pangai, hapai, koulo, whanganonu, tonga lereka. Likoloti, Firefighter, ua tolua, no fomuri, whakaanaua ki loto suwa, tiuni a tai. Matamaka wawau, tola wawau, houma, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, ua tolu, oriveti, si o kiwaha, una loto ki o kalani whinau, haafewa, hihifo, tonga lereka, whareloa, hapai. Likoloti, Firefighter, ua tolu wha, heneri, taufa, whataulua eua, kanukpolu, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, ua tolu nima, Henry Stanley Pulu Tuivailala Monu. Koloa wawau, kanukpolu, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, ua ngeau toluono, Stareki Monu ia he wikelotu o houma. Funga mangia wawau, makawe, vaimalo wawau, longo teme tonga tapu. Likoloti, Firefighter, wangeau tolfitu, Terry Langi Firiai. Ni wafo'ou, tofoa, hateiho, tonga tapu. Likoloti, Firefighter, wangeau tolwalu, turiatu, deka, haafewa, lofanga, siamane, halapiri, halaufuri, feretoa, mataika wawau. Likoloti, Firefighter, wangea toluhiva, Fiona
Elizabeth Robley Koka, Vaini, Nukunuku, Nakolo Tongatapu. Recruiti Firefighter Wangeau Whanoa, Sione Kaumawai Katoa, Houma Hoi Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Whataha, Mama Loa Fifita, Otea Fungamisi Taoa Vavau. Recruiti Firefighter Ua Whaua, Oni Foster Moses Langi, Kolovai Maufanga Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Tolufa Te Evita Kava Vi, Niwa Fo'ou Sapata Ewa Folaha Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Whawha Alexa Anita Taulanga Leka, Have Luloto Tongatapu Pangai Mot Vavau Feletoa Mataika Vavau. Recruiti Firefighter Ua Whanima Vili Orive Mei Vaiola Finau Talau Ne Yafavau Nomuka Hapai Haakame Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Whaono Se Pesi Fonua Ki He Hau Vailea Olo Ua Vavau Holopeka Hapai Loto Ne Yafu Vavau. Recruiti Firefighter Ua Whaafitu Ana Siuki Moana Latu Tonga. Hala mau mau koula, tofoa Tongatapu, homare ia, whareloa otumomua nomuka, hapai. Recruiti Firefighter Ua Whavalu, Fine, Le Meki, Finau. Tofoa Tongatapu, Tongareleka hapai, Pea Mopea. Recruiti Firefighter Ua Whahiva, Ignacio Virilausi Bonfacio Junior Sore. La Paha Ahau Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Nimanoa Morika Elizabeth Folaului. Atata Homakerikao Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Nimataha Ana Tuifanga Tuukia Maria Marieta Toia. Waipoa Niwatoptapu Matamaka, Ovaka, Noapap Ne Yafavau, Nomuka Hapai, Homakerikao. Recruiti Firefighter Ua Nimaua, Se Misi Hema Tanginoa, Whahefa Hautu Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua Nimatolu, Se Osifa Pafua Parei, Te Ekiu Tongatapu. Recruiti Firefighter Ua ni mawha me tane li sala, le matua tola vavau Fasimoyafi. Tau hoka tueni ke ngai pare makehe. Fire ek pekole soni lau fatamate afi o ku aveia ke halamau mau koula tofoa Tongatapu. Homare ia, whareloa odmomua nomuka hapai, kia Recruiti Firefighter Ua Whaafitu, Ana Siu Ki Moana Latu Tonga. Le soni pamu, pia mono operator, o mau ia Recruiti Firefighter Ua Wafitu, Viringia Anau. Cash prize, panga fitungeau, kono toneitia, e whaiako o le son koni sini a Firefighter Daniela Finau. Piringia a nau, wharewai wawau, onmomua nomuka hapai, whahefa Tongatapu pangai eua. Lesson leadership, this prize contributed from the police, fire, and prison recruit wings number 26, represented by Deputy Police Commissioner Tevita Vailea and Fire Commander Sone Lavaka, currently posted as Fire Officer in Charge at Hapai Fire Station, and Lisiate Fihaki, sailed for His Majesty Prison. Coalition leadership, ko tokonia, ya moipare o fuaki,
e tau recruit hono wao no whakatataha e polisi, whaia me tāmate awhi, whaki ia me ia tokoni komisiona polisi, te vita wairea, e mo whaia komanta lavaka kune lotonga ngau e oi pure e fire station e hapai, e mo lisiate whi haki, lotonga ngau e prisone, mahanga ia, o whakia ka recruit firefighter, ua waono, mirika, te awini, tonga o ne mai, o ua, whanonu hapai, haafewa watu utonga tapu. Kai pehe kia recruit firefighter, ua tolu hiva, Fiona, Elizabeth, Ropley, Koka. Waini, nukunuku, na kolo tonga tapu. Best discipline, whaki kia i pia mo case prize, toko nia ai fire commissioner, pia mo ipu, o aveia, ki o tea vavau, funga misi, tau a vavau, ki a recruit firefighter ua whaataha, mama loa fifita. Lesson footwheel pe koe laka, whakia ka recruit firefighter, wangea tau noa, Piriami, pau, similai kofe, koulo hapai, nuku tonga tapu. Best physical training, totahe whamaloisino, whakia ki funga maangia vavau, makawe, vaimalo vavau, longo teme tonga tapu, Recruit firefighter, ua tolu ono, stareki monu ia wike lotu otu houma, mo case prize, tokonia e commissioner. Ngahire soni ki loki ako. Koe tolu, whakia ka recruit firefighter, ua ua tolu, lola keiti kai hau, maufanga tonga tapu. Koe ua, o whakia ka recruit firefighter, ua whahiva, Ignacio, Vili Lausi, Ponfasio, Tiunia Sore, la paha, a hau tonga tapu. Pea koe ikuna, ngahire soni ki loki ako, o whakia, pe mo case prize, me fire commissioner, ataha mo ipu, kia recruiti firefighter, ua fitu, viringia, anau, me wharewai, vavau, odmumua, nomuka hapai, whahefa, tonga tapu, pangai eua. Lesson protocol, koe tolu, whakia ka recruit firefighter, ua wanima, malo nilangi, ofu, wharewai vavau, ui hapai, angaha, eua, niutoua, kolonga tonga tapu. Koe ua, whakia ka recruit firefighter, ua tolu, oriveti, se okivaha, unaloto ki okalan whinau, haafewa, hihifo, tonga leleka, whareloa hapai. Pea koe ikuna, o ngahire soni ki tua, o whakia ka recruit firefighter, ua whanoa, sione kau mawai katoa, me hoi mo homa tonga tapu, pea mo case prize, o tokonia, me fire commissioner. Most improved recruit, peko toko taha ako whakalakalaka. O whakia, kia recruiti firefighter, uangea uahiva, lola, keiti, kaihau, maufanga, tonga tapu. We now proceeding to the last final award category, with his top 3 students of recruit, Polutele, Kaho, Tui Halamaka. Second run-up, peko tolu, case prize pangai wangeau, tokonia me minister polisi, pea mo ipu, o whakia, kia recruiti, firefighter, ua fitu, viringia, anau, pesete valfa, poin whahiva, ki wharewai, vavau, otu mua, no muka hapai, whahepa tonga tapu, pangai eua. First run-up, Whaki kiai ai pare price panga tolngiau, togoni me minister polisi, kau kiai moipu, pese te valfa poini ni maua,
Ki haafewa, hi hifo, tonga tapu, whareloa haapai, ki a recruit firefighter, ua tolu tolu, oriveti, siokiwaha, una loto ki okalani, whinau. Guest of honor, Minister of Police and Fire, ladies and gentlemen, it is great pride that we introduce the seal of honor at this year Polutele Kaho Tuihalamaka Recruit Prize Giving Ceremony. This special award presented for the first time, recognizing exceptional dedication and excellence, and who has remarkably achieved and set a new standard for us all. Whaafe whalanglangi, ek minista, koe tawa umayen ke mo minit, pia moe pare, o tūki mua taha, ke recruiti, tāma te afi, ako, Polutele Kaho Tuihalamaka, whikataha ni mā. Pia koe fuafua taimi, ke fuake ai seal of honor, ke a taha, o kua ala isia, i tapa kotoa i recruiti, pare prize, paanga ni mangiau, tokoni ia me Minister Polisi, Honorable Paula, Piven Piukala, pia mo seal of honor, pia koe tūki mua, i he recruiti, Polutele Kaho Tuihalamaka, maua ke e peseti, e walunima, poini no aua, ave ia, ki la paha, ahi o ulakai, a hau, hi hipo tonga tapu, ki a recruiti, firefighter, ua whaahiwa, iki nāsio, Vili Lausi, Bonfacio, Junior Sore. Hape whalanglang, eki mista, e lava lere ia, e whakpare, ke e whiawhini, malo apit. Olo peo mea whawharangang, tau ki pataulama te, tau proklama, whonga proklama e ahapuni. I invite you to please give a keynote for the recruit, Polutele Kaho Tuihalamaka number 15. Thank you, Malo. Tapu ki he au niu, me mafi, o whakawhawha, o fufu naki ene whaututu. Whapetai o ki whangai lupe la, tai aki pa me mahina, a hono malama. Tapu mo e topu tapu e o Tonga. Tapu ke hau e whanua. Tupo wono, ka maa e. Kuina whina o taloni. Kuina na whau. Tua. Tapu ki he pinis kalauni. Pa ulkalala. Isa. Tupo uto a ulkalala. Toi ka hau o Tonga. Tapu ki he pinis sespule. Salote mafleo. Pilo le Twitter. Wa mo ofo. Tap ke ek pare mi al Tonga. Mo hoik mi sa. Hoi na fio. Tap ke ek mi sa polisi. Tama te afi.
Mo ngai mea whakafok wha. Kau mai ngai businessi. Whakapule anga. Ona bol. Pimen piukala. Tap ke kau talafe kau. Mo ngai pule anga me muri. Tap ke tadai whaife kau. Tap mo kau ofisa komson. Mo kau ngawe. Oi pot ngawe tama te afi. Mo ngai mea whakafok wha Tonga. Tap ke kau pule ngawe. Kau CEO. Mo kau tak ngawe. Ngai pot ngawe pule anga. Tapu. Heni ke ngai matua. Kau tau whanau. Maheni. Me ngai kau ngā mea. Kau whataha. E howan. Whatapu mawah. E kau tāma te awha ko ako. Mō lawa i ai whenga ako recruit. Firefighter training course. Whika tahan nima. O kuhingai e tau whatahan. Kou whatapu make. Mō ngai kau ngā. Ngā ue. Tau ene whang hul tupu. Mō lawa mai. Ke tau kau whata. Tap ke komisina polisi. Tap ke tō komisina o ngāwe prisone. Pea ngata he o whaikitua. Kai whai ha fia. Moa mawhana. E hoa koe ni. Ko hai haloto e tai fia. He ikuna kafa. O tau ausia. Ko e honi ka wako. Ko mou ikunai ai mahina e wha. Ono teu i whakaata mai. Whakasino. Whakailoto ki mou tolu. Ke whakahoko e whatongia o e potu ngāwe. O ko wilo. Ko e taha ene ngahi mea whaingata. Taha ko mou foua. Ia mou ui. Ia ko pore. Ia lava mea. Mo ikuna kafa. Umo au sia. Ia honi. Nea ho mau nihi. Nea ho mau nihi. Tok mawahe mai beni. Me mo ngahi mātua. Pea ko mo tolu ko toa. Mahalo ko tok mawahe. Taimi loa taha eni. Mo ngahi api. Ka koe honi. Ko ose he la. Ko ose ongosia. Ose tailata. Ose tairiri. Moi mana wahe. Ko mo lawa ia uraki konga u whee mao. Ke mohanga whakakato. Pe te mo toki hoko atu ki mo tolu. Ke konga hono ua. O mo teu i. Ka kou whamaro atu. Ke ngawe oskia verenga. Ko haa. I hoa ni. O ki kai ko ha mea whaingo fua. Ai pore ki whatongia. Ko hono malu i o tau kakai. Mo nau ngahi koloa mahui ngā. Mehe vela. Ka moe ngahi whakatamaki. Ko ngāwe koe ni au whe mau lahi ki ai. Ai whei lau lahi. Loto mau lalo. Loto toka. Pea talango fua. Whahau whiha mo ui. Whahau whe koloa e kakai. Mono whaka auha. E he vela. Pea ke mau hoko. To be a humanitarian services. O mau au sia. Ai maile mahu inga he ahoni. Pea kai ke toi ngalo i hau mo ui. Ka kui kai ke whe ma. Ke ngata ai tau whanonga. Neongo kai ahoni o tau whailonga iai. Ai kakato e porokalama. Ako mahina e whaa. Ai porokalama recruitment. Ke pot ngawe. Ka koe ahoni. Koe kamata anga ia. Aho whanonga. Ke ka hau ku whonu. E ngahi whainga maari. Moi pore. Ke langa hake ai mo ui moi whakalaka. O kou whia omi haki tala noa no.
ke whakaloto lahi ke te ngūtoro. Nea tamai, o ne whanau e tōtoro tangata. Na nau tupu haki na nau wheke i ke. Nau whe pole polei, kai ke nau merino, kai ke nau ngāwe whakataha. E hau peo whehia ni ki nai, e nofo e society. Whakaukau e tamai koe ni, ua wawe e taimi ke māroro, ke ome ne whanau ke whakatangutu hipo. Ko haa mea e taha i e nau moui, haa mea e toronga e nau moui, haa mea te nau ngāwe whakatahai. Ui lewa he tamai e whanau tō tolu koe ni, kani ome, taki wakau e hongo fulu, e tufa ke nau wahai wahi. Nau whenga ke paki ke osi, koia e ura ke angano pare. Nau whenga, paki taha osi. Ko osi po koe pare koia, kunau toi ke, ko haina uluaki. Kai peke loto e ke uluaki, kai peke loto e ke uluaki. Whakaukare vai tangata iki. Oua, o teke osi hono wakai ki mōtoro. Ha whonga, kauka maroro, ko nau tū whakataha. Ngau e whakataha. Tō mei ngai wakau e hongo furu, take hongo furu. Ta whikau ke nau whesi. O whesi, whenga koe ke motu ia. Ka lange tamai koe ni. Ka pau te mou tū whakataha. Te mou la wake e whatongia. Iai mo ki tala noa taha. He koe tangata aka pulua. O se ne tau e nima o fulu mātoru. Koe mau teu tau pia mo wala pia Australia. Kai ai koe te whiawhi koe ia ke tau e ahe taha. Koe ke merino e no fōia. Wheke i ke i ai kau wainga. Ko hai e tau. Koe ke whetong la wea tamai koe. Whe wainga ko toa pe. Harewa he siana ko lupet whinau. Kai mo whafofonga e nea whio. Ko hahano wahai. Ko wahai tau whalere moai. Ka koe pongi koe whaia e tau pa mo walapi. I peri moa, Brisbane. O whola e whalani taha nima. Koe kau wholau mi mei toko tolu o furu. Ka koe pehe mai pe. Ko koe pe kuke o ngoi. Ko kou whenga ke tue whalani. Ka mo wainga whataha. Tū pe ai kapteni o tohono whalani. Tū hake pe tohono whalani. Ko toko taha nima pe. Tū a toa toko e whika nima. Hae ola ko ia. Le i kuna Tonga. Ko tū whataha. Tau e ne nima fultu pea. O whe mau ia. Ka wako. Te mo ngā whata. Koe hakona ke tala noa koe ni, kau tāma te afu. Ke longa mo ui e ngāwe. Ngāwe ke le rei. Ai me mi pa kotoa pe. Mo ngāwe whakatimi. Toko ni ia kono whakai ai o e laumari e. O e ngāwe whakataha. Ngāwe whakarukfua. Koe timi o kwhewheka mo mālohi. Koe timi ia. O ngāwe mālohi. Ngāwe whepōpō waki. E nau tū whataha o ngāwe e au sia e tau mua. Wharukfua. O kulahi mo kehe au pito e ngai tare ni ti. Mālohinga pa mo e vai whako tui tui. Ka whe mau e kau wako. Ke mō tū whataha o mō tokanga. Ke tau mua o ngāwe. O whakahoko. Ka ua e tō kehe tā au taha. O hi hei kai te mō au sia ai. Ai ola. O whakaamuki ai e whonua. O kou whie whakamālo he ni he pure ako. Mo ne kau whai ako. Ko hi koe whai lau i. Ho mō taimi. Pea ri ake o mō ngai whamiri. Ka mō nofu mo e whanau i gluti. Ke whaiho nau teu i. O kuhonga. Ai whakahoko whatongia au fuatō pe. Whatawangi ki o tua mafu. Ke ne whakakato ata e whakamālo. O kou whakamālo atu. Ngai mātua. Ngai whae le rei. Ngai tamai le rei. Ke o mō pou. Ke o mō whanau.
Tau lava e o whakakato e ako ko tau whailonga i a honi. Whatawange ke hoko atu e tau ngau e wao whi, ma whe pou aki. Ke lava e tewi, ai tangata moha tahine, ke nau whahoko whatongia, whakamaile ua, ma Tonga. O kou fie whakamalo heni ke pure anga, i hono whapaanga e ako, o whakahoko. Ko whakatua meria ke ngai whainga maari e peheni, o lahi ange, ke pou ke hono teu, o kau ngau e tāma te awhi, ma Tonga i he Kaho. Ek mi stāku, vale hok tua, hok ngutu tuan ke whakamalo atu. Malo o pou. Ko fua eni, ko ola eni, tau e, whahong fulu tupu kōsi. Nā ku kau atu, as a members of Firefighters Association of the world. Ka koe ku tuki he tau ki he tau i he ako, i konfenisi, e hawa he matapa. Nā ku whakamonia he tau e uofulu tupu, pa moi Minister Justice, pa moi Fire Service Australia, High Commissioner Australia, moi Commissioner Fire Service Adelaide Metropolitan Fire Service. Nau kei hoko i Commissioner e toko ni koia. Wao ke hahon. Haho e tu hau ai whonua he toko ni mei muri. Kau hokot mua ai whakamalo en mo leani, ki o tau kau ngā diplomatic corps and VIPs here with us today. It gives me a great privilege and an honor to be a guest of honor for the great wage ceremony of the Polutele Kaho to Haramaka. Recruit Firefighter Training Course number 15. It is a great joy to convey congratulations to each one of you Firefighter Training Courses number 15. Please, let us give a round of applause to all great tau paspasi i kau tāna tūnga o e hauni. I also want to congratulate the trainers who devote their personal lives to making this course a success. Parents and families, you are the key roles in this special occasion. Without your excessive support and devotion, without your dedication and enthusiasm, we will not succeed. We are very proud of you. To Firefighter Course number 15, believe that your success today just a ticket to enter the race of your career as a firefighter. Since I'm given this opportunity, I want to share with you 3 things that have helped me throughout my journey as I'm a firefighter to a fire commissioner. And now I am a retired fire commissioner. I was a fire commissioner for 22 years. And I'm retired already 22 years. I hope that you can take and share any ideas that I will make a difference in your life. First, your dream. A dream will give you a picture of where you want to be in the next 5 to 10 years in the Tonga Fire Service and emergencies. Second, consciously or unconsciously, every decision you make today will be aligned to your dream.
how to achieve your dream in the 7 years' time. Dream without goals will always be dream. 7 years down the line, you will be a senior executive or assistant senior level. You realize that you have not gotten close to where you wanted to be. That is because you only have dreamed, but have not broken down your life goals. Life goals are yearly. Life goals are yearly, monthly, weekly, daily. You need to have every day a goal. When you wake up in the morning, you have to be motivated and get out of bed and get moving, get to your goal every day. To do that, there are three things. First, discipline and commitment. Second, consistency. Third, hard work. Discipline is divided in 3 roles. The first discipline that taught by your parents at home. Tulo, malo, whaapapa, humble and sincerely. The second group of discipline you learn in the last 4 months. Listen and do every possible order that's given to you. The last one, collecting discipline. You had loyalty, honesty, respectfully do your duties. At the end of the day, you have to give it everything. Your prayer, your time, your energy, your talent. It is important to know your strength, where you want to go, to get to a place, to get something you never had. You got to do something you never did. Lastly, this change is yours. This change is yours. Do not let anybody else define your life and your life story. You need to write your life story. One day, we look back. This is what you wanted to do. And then you start now. You are the master of your faith and captain of your story. Hold on. Do it. Take it. Claim it. Once again, congratulations to you. And I really appreciate your presence for the commitment and sacrifice. I wish you all the very best. Whaapapatu. Polutele Kaho, Tuharamaka. Pamalo atu ni ke whawharangirangi, ko korat ke matanga, ke tau te pasipasi mai whawharangirangi. Now, I would like to invite the recipient of Seal of Honor, Nikasio Wililausi, Bonifacio Junior Sole, will convey a simple message for us before we may continue on. Malo. Ai mamatanga spoti ko ia o Tonga hai mai whanua whalokufua hoko atua ia polokalama ki he lea ma ki he me he ofisa tamatea whiako ako ko nei kuna peatu uki mua i he likuloti hono tahanima moi katoanga tanak tuunga o i ahoni. First of all, I would like to give my thanks to our Father in heaven, whom is with us in our midst. My respect to the Honorable Minister, Guest of Honor, Ambassador, High Commissioner, distinguished guests, Commission Officer and non-commissioned officer, families and whoever it may concern. It is an honor
to stand here to deliver a short speech. Congratulations, Recruit Polutele, Kaho Halamaka. 4 months of recruit has come to an end, and today is the day we've been waiting for. A day to remember all the challenges that we have faced. It is a truly great experience for us to join our Tonga fire and emergency services. We've learned to discipline ourselves, but foremost, we learned that this job is to serve our country in protecting the lives of the people in its property. Teachers, there's a day of a homesick, pain, sleepless, and suffer, but we continue to fight over. But what I pick from the being a recruit is the 4 pillars of food driller parade, which is obedience, alert, proud, and teamwork. And here we are, a proud firefighter ready to serve. To the Commissioner, thank you for letting us join your organization and for giving us this opportunity to strive for our future and pursue our goals. Teachers and all the staff of TTT, thank you for all your hard work. You have made us become who we are today. You all decide to leave your families aside, but to stay with us for 4 months, to push us toward our goals and teach us to know the main function of a firefighter. To our families, thank you for all the support and love you've shown us while we stay here, striving for our future. You have never failed being our #1 supporter. And thank you for understanding the situation we were into. I did it and I make it. To my fellow recruits mate, we did it. I know this journey is not as easy as anyone can thought of. Now, we achieve a milestone where it takes us to a new level, but we make it through dedication and hard work. We believe in ourselves that we can do anything that's challenging us, and here we are, graduating. Thank you for supporting one another, and I hope we continue doing our best in the field while we are going to work into our next level in working experience. I would like to say a firefighter's prayer as I conclude to my short speech to remind us that this job is important. When I am called to duty, God, whenever flame may range, give me the strength to save some life, whatever be its age. Help me embrace a little child before it's too late, or save an older person from the horror of that fate. Enable me to be alert and hear the wicked shout, and quickly and efficiently to put the fire out. I want to feel my calling and to give the best in me, to guard my every neighbor and protect their properties. And if according to your wills, I have to lose my life, please bless with a protecting hand the special people in my life. Whatapu ke awhia toai o tau lotolotonga, tapu atu ke tangata eki minista, tapu me whawhailangilangi oi aho. Tapu atu ke kau whawhawhonga me whanua muri, tapu ke kau take o ngā anga, tapu atu ke tangata eki pure e wāta mate atonga. Whatapu atu ke ngahi mahatua tau whanau, me moku mou tolo noko toa pē, u tau lo nuk whataha e kātoanga mahu ngani. Kai ata mo tō tahan, e whaia ki rea nou, e lava mea ko maui kunai e ahon. Polutele Kaho Halamaka ko tau i kuna. Awa gene mahina whae tau whenga, pe ko tau i kuna. Koe ahoina tau whiu e mo tatari ki ai, koe aho peo laulawa. I kai halau kafu. Moni, koe hala whenga ta nā tau whaua. I nea iai ai ongosia, i kai whiu e mohe, ofa ki api, mo ngahi tau, mo pore o nofo rikuluti. I nofo rikuluti, o kune akoia ki mautolu, i ngahi mea ala. Kune akoia ki mautolu, i ngahi mea whaurungaanga. Peke mau ilo, a te whito i ngā aue, a toko tahata mate awhi. Ko i ngā aue, mai whanua, i hono malui, ai mo ui, me koloa o kakai. Ko lava, lelei e whatongia e kau whai ako, pe ko maula vai lelei, a hono mātuak, i ngahi pore, o nofo rikuluti.
Pea koe taha o koroa mau inga na kutoto mai e loro tonga e rikuluti. Koe whae ka vei koula o mala e tuila. Ai tala ngofua, ma teu teu, pore pore, pe mo ngau e whataha. Pea komisiona o wata mate afi, a tonga. Ma aroa o pito, a hono taritari e leri ki mau tolu, ki mau whakapaea mai e o pot ngawe. Ki whai hatu tufi mamo, ma e whaa miri, pea mono mai ki teki mau tolu, whainga maarie, ki mau whenga ai. Ki mau sia, a tau mua, na mau hūmai ai. Si kau whai ako, ma alo e teu tangata, pea ma alo e ngau e lahi. Ana tā aua ho motoko ni, i kai ke mau māku pusi, mo la vai whengani. Ma aloha no akoi ki mātolu e tapa kehe o moui. I kai ngata pē i hono akoi ki mātolu, ngai whatongia whanga awe. Ka au motoi akoi ki mātolu, e tō anga moui. Ko ki mātolu, aho mau Firefighter ki anga. Ano ria ke api, mo mau ngai whamiri, ka mau o mai, o whakapaea, whataha mo ki mātolu. Ko hui, ko Kaho, me tau mua o mau whenga ki ai. Ma aloe ka ataki, me teu tangata. Isi ngai whamiri o i kau ngāri kulutu. Pea ke eku whamiri, ma aloe pou mo tūta whaaki. I ono teke, mo ono whakaloto la hiki mau tolu, ki whatongi ani. Kana i kai a api, i kai ke mau lava e whengani. Ko ani ko mau ikuna, pe ki tau whia ka atoa ai, i lava mea ko mau whai. Si eku kau ngāri kulutu. Ko ani pēha e aho na tau tatari ki ai. Waina ne lawe i loa, i tau wau mai ke ahoni. Moni na kite api mono masani. Kana i kai tuku ai e tau whenga. Ma aloe whepau wak, me ngai whetoko nako no kotoa pē. Ko tau whai, ma ki tau tolo tau ikuna whakatahai he ahoni. Ko kāta ki ani ko tau wau mai ke ahoni. O au whakaam pē, e tau puke puke. Ai ki koroa ko tō kaki a tek tau tolu, e kau whai ako, i he maina whako hiri. E tau almoia, o whakahako whatongia aki, i ngau e angani. Whatawange pē, i kei tau maringi mai ai pē, ai ke resa e ki, o tau loto ngā, o ke tau mahua aho, tānak tūnga, whia, mo whon tāpuak. Thank you, tua whak. Probe mua o mea whawharangulang, kora tika kaumatanga, e tau te ki pasipasi mai, tō tāna le mau ai, te ngā ako koni Polutele Kaho tui halamaka, kono hongo fumarima. Now, I invite the recruit training course number 15, Polutele Kaho tui halamaka, to please entertain us again with our first entertainment, with a song, then move to our second entertainment, and to our last entertainment with Miss Ana Tufunga Tokia, Maria Marieta, Teresa Toia, to please grace with us, with a taurunga. Malo. I he hawani au kaukotoa e polokalama ki he whali ali ma ke he me he likoloti tāmate awhia koa koho no tānima o e Polutele Kaho tui halamaka me he ka ofisa tāmate awhia ko nau i kuna i pēnau hokotai ki he laka ngā e ahoni ako he hiwa ma ke he whainasia ki tau tolu i hawani. Oh,
mamai. E tau ilo. Tupai mamai. Nambe ka taki. Nambe ka taki. E lawai ai lahi. E me lawai ai lahi. E whatua me ie. Lama mai ni ma. Let's go. Hiva whalau mali e ia moe hiva ka ko toa e aloi mata me he kaulikoloti hono tahani ma moe katoa ngai ahoni ka koe i kuna i o e whenga ko nau whahoko taluange mahina e wha whanonga mai ai o au mai ai ko e tumu en ko nau au sia pe nau mawawai i he ahoni ia hoko katoa i pe ai katoa ngai he hawani ke whaali ali me he kau ofisa tamate afi ai potu ngawe. From the moment that I wake up
Iwa ia whakahoko atu mi he kau ofisa whakawhatongia pot ngā oe tamate a whi mai mea whawhok wha ka koe whalanglangi ai peo e ki he ikuna ka whakawha mo e whatongia ko ikuna i oa o mai ai ki he hawani. Hoko atu ai pe a he polo kalama ki he tau o longa i whakahoko atu i he hawani. Pea ka hiri ai ngahi. Whakaali, whakame ite ko ia. Te tau hoko atu lewa ki he lea whakamalo o e aho. Whiawhia ia moe tau olonga I hono whakahoko atu e taha o I kaoli kuloti hono taha ni mau ia honi
ana tu fonga to kia Maria to ia. Kaho ni o bala ia tama. Ho malo atu. Ka wharangirangi. Okay, mea. Now, I invite the Deputy Fire Commissioner for Fire Suppression, Tonga Fire and Emergency Services, Sinaboni Kawakaika, to give us a word of thanks before we close our program. Malo. Tapki e a whio e o tua mafi. O tau lotolotonga. Tapki e hautoka e whanua. King tu bowono. Tapki e taine kuini. Kuina nas pau. Tapki e pinis hoko. Pinis tu poto au kalala. Tapki e pinses pure. Salote mafrea o pilorevu tuita. Moi whare ha moi ofo. Ko kore ke umalungi atu moa. Ngai whakatapu kotoa pēku o si tapai kina. I he pangaini. Na ko ngāri mauloloa e whahoha a. Kau whaipe mua ha whakamalo mātunga i he ngahi whatongia ko tau ikuna i he ahoni. Ko e tō wako ni hon hongfu mani mau iloa, ko e tō wako Polutele Kaho tuihala maka. Tau kau whataha i heni, a moe ku whafofonga i atu, i he reani, tātai komisiona, pot ngāwe tāmate a whi, mea whawhuk whātonga. Mo si ngāhi mātu au nau lolotonga whautua atu. Ngāhi wahe whanua taktaha. He whai mo whakakakata ho mau whatongia. Tariui ke kakai e whanua. O kou whawhetai lahi ke o tua mafi he uri hao. Uri ola ko tau lawe ai. Nea ngoe tau tau ai whanonga anga. Ak mo ne rea meitahi. Hange ha huaririu i matangi maari e. Pe whai e tau holo taula he taulanga au nonga. Pea maha. Pea tānei nei he nei topoho mua pea si hova. Neong nei hae e la. Pea whese tua mea. Pea lolo ai e hama. Pea nā tau whakamooni nei hake pea au he whakao a. Pea tō e tofu o i kai ha tau mua i ai lau. Pea whakawhetai nei te ki motu e tau whoe. Pea kou whakamoni ai ki he pēteria ke. Koi au nofo i he toitoi anga o eri o ni. O ku mohe i he malu o sātai. Koi whakamore mua. Kai tuku keu whenga atu mua i he rea whapitania. Ke whai haa whakamalo. Ke o tau kaunga whai whatongia o tau heni he ahoni. Kesa whona. Polutele Kaho tuihala maka. Honorable Minister of Police, Tonga Fire and Emergency Services, Honorable Paula Piveni Piukala. Honorable Diplomatic Corps, esteemed CEOs, Commissioners, Officers of the Tonga Fire and Emergency Services, retired fire officers, parents, relatives, and friends. Today, we gather to celebrate and honor the remarkable achievement of recruit Polutele Kaho tuihala maka, number 15, who has successfully completed 4 months of rigorous training to become a firefighter. We are particularly grateful to the New Zealand High Commissioners and the Diplomatic Corps. Your support and encouragement mean a great deal to our great rate and our organization as a whole. We extend our sincere gratitude to the Police Commissioner for crucially
allowing the use of the police training school for the preparedness of these recruits. We are also thankful for the premises to use the classroom, dormitory, mess, and other areas kindly made available to our department to conduct and complete the training for this cohort. Without your support and assistance, we couldn't have achieved the success of this program. Thank you once again for gracing us with your presence and for your continuing support. Thank you. Whawhalang lang, mō ne rea me tahi, holope ho mea kau tāwae, he koe aho o ku whakapare. Pakakariko pia riko begi matau, he koe aho o ku longo wholau. Kou whawhetai ki o tua mafi o mki tau tolu, ke whaosia se por kalamani, kau whawhawhonga tumu e whamalo koen, egg minister, pot ngawe polisi, tamate afi, mea whawhokwha, Honorable Paula, Piveni, Piukala. O kou lau monu, bau lau tāpuaki, he mao he pot ngawe e wheituuna, ke hoko ko egg minister, i he kamataanga o e tau whou ko tau lakai. Pa tau whanonga mai ai, pa koe taha ia e ku pore, e ku mao e wheituuna, koe tokotaha longo moui, koe tokotaha veke, ke hoko koe taki, mai pot ngawen, e mista ko tui, o koe kai pōpō uri ke wheituuna, ai huinga u tau i heni ai, koe uisia kau ngā aue mai pot ngawen. O koe be maua manaki. Tēnga mahina koe ni tau whengau ak mai wheituuna, e toi ei pēli kulut peheni, i he kahau, i he kamatanga tau whapanga whou. Ko lau monu, mo lau tāpaki, he kei pore be, i ho tau whatongia, pa me mautui tai toi vei ua, te ke hoko, koe taki ka te ki mau tolu, pa te mau whakaongo atu, ka ke whai aho whau, tau whakataula maa, ke tau tūta ki tau langa. Whamalo, ke kau whai ako, o kou whamalo at ka te ki mau tolu, i he matua, i he whatongia kafa, ko mou whai o whakatawosi, i tua ba mo whare, he loto mo ata mai, ke lau mahari e whoki. Pa koe kutui tai toi vei ua, ko ki mau tolu pe, nei tū he aho koe ia. Moni tala noa koe, ai, conspiracione, e koa wai e fitu, koa ube koe waine, koa ube koe matapā, koa ube koe mā, koa ube koe hala, moe moni, moe moui. Mahina e whaa koe ni, ko koe pe, nā ke tō whatongia, ki e tau whanau, ko whamalo atu. Whamalo ke whanau ako, he kātaki, whaingataa moe pupuha, o e tō ako, hono hofu mānima ku iloa, ko Polutele Kaho tuihala maka, pa tau ikuna ia i he ahoni, whanau ako. Nei o mai ki motoru mi ngai ātakai ke he kehe, ngai urunganga ke he kehe, ngai sipinga moui ke he kehe. O iki motoru he ātakai kehe, mātua ki kehe au pito. Ahono tūkunga, pa koe ahoni, ia e tui, e hoata mea te motoru, ai sino, mo whakakaukau, mo ngā ue, ne uhinga ki ai, ho mou ngāo hi, mo ho mou oi. Ko tala noa koe kau whāngota, ki hono whāngota i koe, ki foi whingota koe kui ko pure o tō. O kui kai ko ngā ue whaingofu ai. He kupau ke ukufi ai he moana, pa kupau ke kātaki a ke mamahi, e pau ke iai ai kātaki, pa kupau ke ne tālo i ai kana koe ku pipiki ai whi pure o tō. Ke kui hono fofonga hufanga whakatapu, ka ne lava puke. He ne whakawhawhaia i hono te unga mo ne ngingi la. Pea ko hono ngā hito kua, ko pau hufanga whakatapu, ko pau ke whaapuku ia. Ke ua na amore ne ngingi la. Pea kei mono ki lanu alawa kula i hono fofonga, he taimi koe e hoko ai ho whaifatongia. Koe amanakia e pot ngāwe, na ke awhi mai ke pot ngāwen, pana ke ukufi, pana ke whaapuku hufanga whakatapu. O kumuni a amai he ahoni. Te ke whawhotunga ia ke pot ngāwe,
Ke kakai e whanua, koe fwoi pure oto, o ku whetapaki, pe angingila, i hau whaifatongia. Ke tō ako, likuloti hono, ho uofuru maono, pa mi he polisi, tamate awhi me prisone, whafongai maia, e tokon komision a polisi, te vita wairea, o ki nao tolo kumuiaki mai ai, kou whafongai a te whamalo koeni. Whamalo atu, i he ofa whakatau te hina ko ke whai. Ka kou manatu, ki he hola honge, ai whangatehina sio si wha, nai whai koe ki ispite. Te hangai e sio si wha, fufu e ne ipu kou la, he taha e ngahi tangai hono ngahi tehina. Ka koe taha ia whakamalo he ahoni. Koe uhinga ia na ke mua mai ai, sio si wha. Ke hoko he ahoni. Ke whakatangia te tehina, pia ke tuk mai. Rea mahuinga ne ngawe ke sio si wha. Mo uo, pia mutokanga, ke o mo foki he hala. O ana te tuku no ngawe a ke tamate a whiho mo api a kou, ke tau a kou he hoko atu. Whai whikau, whamaro atu ke wheitu una, mōni e rea ku taka, te ki motu e tau whoe e ie. Tau tau e hala whanonga, ka ne tae oua, o taka au whi, ke kei mau e hiki fua, awe ki tau toru ke whaosinga whai whatongia hea hon. Ka kou whamaro atu. Polutele, kaho tui hala maka, whawhalangilangia, o e tauako hono hongfu manima e potu ngau e tamate a whi, mea whawhuk whahatonga. Tamai, kaho tui hala maka, me yo waka, heila la fuitahi, lopa uka mea, mone iafu, whangareo ware, mo e whangasiare, whae ke kirikiri te fua, ke a kasanita lupe ewa, wepi, tui hala maka, o kui ai whawhalangilangi a honi. Koe fuafua, pure tamate a whieni, i e potu ngau e tamate a whiatonga, Polutele, kaho tui hala maka. Koe tolua ki pe eni, ai whaia komisina, mai potu ngau e tamate a whi. Whika ua, lo fia i wailahi hei muri, makawe wawau no fohoi. Whika tolu, koe whohai e whawhalanglangi. Viriami, whakakonakai tui hala maka, o waka, kromotua, makawe, ni afu. Pakou fie whakahaat heni, ai mau fia, i ho a whetau lalo, Polutele kaho tui hala maka, ka ke awhi mai, o hoko koe whawhalanglangi, o e tōua koni. Fua pure whukeni he potu ngau e tamate a whi, taim tatauna ne purei whakatahai, ai apiako polisi, whakatapa mo e potu ngau e tamate a whi, pa mo i uniti na iloa he aho koe ia, koe BMIU, to koe Police Mobile Unit. Na ne tae mua he malaya ka pulu a toko tahani, pe kai koe ia pe, ka koe ia na ne fua hange pe ko ne tanoa na e whai, na ne fua whakahoko, ai whenga area pau pa mo e Sofosteria, a te laite, ke hoko ia e monu ia ku tawhi mai ke potu ngā ue hoa mai ke a hon. O tau ke ilawe ai, he monu ia ko ia, to ke tātua whihaini hono whawhau e area pauni, ka ku kei hoko pe hoa mai ke a hon. O kui kai ko ia pe, ka kua ngahi whatongia kehe, ku whakakato atu ia, hange ko ia ku haat he tau polokalama. Polutele kaha tui ala maka, ko o whai whatongia, o ku tōnunga, o ku hounga, ki e potu ngā ue, a moi ki whanau koeni, ko mau hen hea honi, ki e tari whatongia, ki e mista, tatai komisiona, pa me whanua whaluk fua. Nei ei pe rea nei whai e tau whahau, ki a tui ala maka, he koe taha en he ne kau tautai, aho e taha, haere mai ne a whio, hake mai a tui ala maka mi tahi. Ta koe wholofola e ne a whio. Ko ke hange mai ha heilala fui tahi. Ko ke hange mai ha bulu tau momoho. Ko no uinga, koe taha, ko wa e ni whai whatongia. I lope he au,
Koe heila la fuitahi ka pau he kai ke fuitahi ia kai ke kulokula ia. Koe pulutau momoho ka kai peke momoho ia he kai tō ia. Ka koe whakailonga ia ea ua ue ne whaifatongi ia. Ka koe whakamalo atu. Whawhalangang ia honi. I he tau kawe nā ke whai he tau e whangfuru tupu ko hiri. Ka koe mau taimari ia e muia ki he tāwai nā ke whai. Ko re whakamore more atu. Ka koe kai tau ha whaifatongi ia. Nei kai tuku harere. Tātai komisiona. Ko tui pēnā ke whakanau nau he taimila. Hatongia e tupe ko mawahe mi ho potu ngā we mo pāe ngā ahoni ko omi ai he ekmista e toko tolungo furu koe ni. Ka moe whakaamu, me whakatauang. Koe ni e tupe ko nai huni he potu ngā we ako, he waa ako. Kau tau i whanau, whaifekau, kau ofisa komsoni, mo e toinga e potu ngā we. Ke o atuia, ke tongia ki ho tupe, ke fofola hi ho whala, ke teu ho pae ngā, ke tari whatongia ke kakai whanua, lewe rewa whawa. Horopeo mea whawharangangi. Now I invite Reverend Semishikawa to close us with a word of prayer, and after closing prayer, the national anthem. Maro. Ek mo whaftai atu e whaasinga ngā e koen. Tā wak mai kātongan, lang ki a Fiona. Mau korikotoa ngai meania sisu Christ ko alo. Mau whamoi. Amen. Pea koe kakatoia e katoa ngā tāna ki to o ngā o e likoloti hono tahanima o e pot ngā ue tā mate awhi mo e ngahi mea whakawhokawha. Likoloti i ako tā mate awhi ako o e Polutele Kaho tui halamakaya. Pea whatawangi pe o ko tau ke inasi whataha pea na e au tā ki lele e toa ki a tek mōtolo hono ko toa pe tā tau te whitu ki a tek mōtolo ngahi whamili. O kina utolo ko nau i kuna i e whenga ka whakawhako ia o ko whailonga ia i he ahoni me he whalematanga spoti ko ia o Tonga hai mo e whanua i loto nuku alofa. Toko tolungo fulu ia ko e toko o wafitu tangata pea toko wa tolu tangata toko fitu whewhine ko nau hoko i he ahoni ko e kau ofisa tamate awhi. Whalonga mai e mahina e wha mo i ngahi ako mo i ngahi whakatau kei o mai ai ki he ahoni ko e tumu e ni ko kakato ia i he ahoni pia nau tanak to o ngai. I kona ia mo i tūki mua e tanak to o ngai o e likoloti tamate awhi ako hono tahanima Polutele Kaho tui halamaka ma o ia e likoloti Firefighter wa whahiwa i ke nāsi o Vili Lausi i Bonifacio Junior Sole me la paha mo aha o Tonga tapu. Ua ki ai o ma o ia e likoloti ofisa Firefighter ua tolu Oliveti si o ki waha una loto ki o kalani finau me i hawhewa hihifo Tonga leleka mo hato u whaleloa haapai. Pea whika tolu lewa i he likoloti hono tahanima
ai mista mo e whaalanglangi ahoni whaalanglangi i ai Polutele Kaho tu i halamaka koe ohia koe komisiona tamate afi fuoloa whakahoko whatongia i he potngau tamate afi mga mea whakafokwha me he tau tahiwa walua o kakato mai ai ke tau awhe ua wha pia whahingoa i o whakalanglangi i ai likolote ahoni kia te ia i he ni ai pe fok mai kau whafofonga ko ia me he ngai whanua diplomatika o ngō talawhekau o Nuusila ki Tonga ni whakafofonga me office talawhekau lahe o Australia pege o ngō whakafofonga me ampastoa Siapani wai ampastoa Republika Saina ki Tonga ni wai kau whakawhe ke he pe i he nei pe fok mai to Commissioner Policy Shane McLennan mai to Commissioner Policy pege he tokoni Commissioner Pilisone moe fofonga i ta mai whae moe longa i whanau ka koe familia o ki nau tolu ko whai ai fia moe pata i he whale mamataanga spoti koe tonga hai i he lolo tonga ni koe polokalama foki au e ahonine ka mata ki pe foki au no tali koe au e minister o e pot ngai tamate afi mga mea whakfokwha ona po Paula piweni piukala pehe ke whakawhe whalanglangi ahoni Polutele Kaho tui halamaka lot ka mata whakahoko iai whaiwhekau e pot ngau e se miskawa pea hoko atu ai pe foki ai polokalama ki o hono si pela atu mo lawa te ihimi o e aho me he likoloti hono tahani ma Polutele Kaho tui halamaka himi whangea ua fitu pehe ki ono lawa atu e wholofola e ahoni me aloma waheta haua vesta ke ua wa rakolinto wa hiwa veswa tol ke ua fitu hoga to e piono tatake aloto e eki me kawifi e pot ngai polisi a Tonga lea tatali o ka toanga e hon fa hoka tia me komisiona e pot ngai tamate a fi ngai me fa fokfa William to i halamaka hoka to leva ki ono whakaiki ki atu ai mahina e wha moe ngahi whakatau ke na moe hala whanonga o e likuluti ne whakahoko e he likuluti ono tahanima Polutele Kaho tu i halamaka o mai ai ko ia ki ka toanga tana tu ngai hauni whakahoko e ofisa ne toka ngai ki ne likuluti whetoka i toki pea fua ki ai toa e ngahi pale o e kau likuluti me he Ignis ta e pot ngawe ono po Paula piwen pikala pea pehe ki ono fua ki o sila whalanglangi sila makehe ia ki he tuu ki mua taha e likuluti o e ka toanga tana tunga o e ahoni whakahoko e Polutele Kaho tu i halamaka ki he tuu ki mua ka koe au nei kuna e likuluti o e ahoni e inoke ike nasi o vili lausi ponfasi o Chiunia Sole hoko ato e pege lea me he whawhalanglangi pehe ke ngahi hiwa makehe na tau inasia i moe tau o longa me he taha o e kau likuluti lea whamalo sina moni kau waka koe tokon komisiona ia o e pot ngau e pehe ki he lotu tuku me he whaiwhekau pe se misikawa pehe ke whaswafanua me he kau polisi to atonga pea tataua toi bea whakamofola mi he whale mata spoti o e ako anga malonga o Tonga mo e whanua whatawange pe mo ke mawinasi pe au taklele e toi pe ke tek mautol hono kotoa whafafonga i a toi pe kau whatongia me he whale mata anga spoti ko e Tonga hai kau whaita pita takafua ale pate junior ki sina pehe kia fuata levu toi fua me he letio me sake whahamokioa kua mikaela waka mo mea